una vosa tungai na ulutanga sana mbiu dagi tikumbeka ena waka samalevu ni tubu ni kalau membeleta na nonda rawata nambula taudoko ke nambula vakalunga tataki God's principles of success kina nonda mbula na tamata bimbi bekenda menda kilani kake denda dakava ndondo no memori na keni tubutuba singa pangando ni ndona kaya dakava Vitalia kake denda dakava enandeleni burongo tiko na kena tubutuba se vuvale se vuli se dakadaka se lotu se na nomumbula yandundua na kake denda dakava endo tu na keni tubutuba baleta ni muri baka matau tubani baka matau na kena vitar tarabi ngandrebi me tubani kina enda na undo rawata na veka enda nama ka menda rawata singen indo da baka Vitalia na veka membale tikenda se urani kamber na bosongo na mbula e sindando mbula baka Vitalia. We live for a purpose, you know. Every step is determined by the goal that we are looking forward to. Singen indo na baka Vitalia ke baka enda nambula baka Vitalia era indo tauki na sona bosa lelevu ninda maitu kasingin indo na betena na kenda yanga ena bura kauchi kenda maikina na kalau menda maimbula taka nambula Vakarau ena venga una ketisara embimbi talanga menda kila ni bosa ni kalau sulema na kalau mebu kenda na nonda ituba na beisinga. The Bible is not a religious book, but a book of instructions, a manual for human being, created by God. Meradhabi kala waka tubu kina na beisinga. Tama imbulia tiko na kalcha ni lotu, sa ambasi ka may mebaka menduanga na ibola ni lotu, sa rerebakatal na tamata na wili bola tambu kina na nabewasya, sa rabinakata me sa chiunga wiranga na ilawlawa kwa ndodon merangay wasya na ibola tambu. You don't apply it to yourself anymore. Because you see yourself as someone mebaka otawa kilimbeka na banga taka na bosa ni kalau. Ina bosa ni kalau sa nanona bosa endondonu metiki ni bibaka rotski na nondambula ena veisinga. Na itubu ke denda kaba au bekabi ke muni na singibina ni kuwa matata baka binakatu ena nona bosa na kalau. Ninda binakata na tumbu, ninda binakata na tordake, ninda binakata menda raida na venga una binaka ninda binakata menda wakan dinan taka na nonda rani kaichigo ni raw ninda raida na beisinga binaka ni mataka kabunga weekend ndando tatandra taka ube bari taka na singa binani kuwa matata baka binaka tu na nomunga ngandre ngori kena kake denda binakata katu baka binaka sartunga ena nona bosa na kalau ni bunau taki na bosa ni kalau me baka udabuto chigo ningo samba di bunau eningo ndotale na italatala ena ndona ndo vunau ona rongoda mbeka ndona tikini bola tambu le bonangona enda sini ndo reida ni bi baka sala teki chikubi kenda na kalau enda wili katunga me bakanga isa ndona tikini bola tambu. Oh, I love this Bible verse, but you don't consider it as an instruction to you, God speaking to you. Abungo nangona ndo mbilinga tani tunga esona itugu mbimbi ndo menonda kalebur ndo dalata kina na ituba tale e varo takana kaluki beira kimini na turana marama na kalau na sinin rawando ni wanda wasi kweta ni mai na kake denda kaba na nonda ituba kede endondonu menda kila ni kalau sa bosa wotikina na kake dembale chikenda se bubale se lotu se velu tagini banua se politiki ke irnandau ni beli tagi baka politiki se business se economy se bully se na disciplines kede era sema mai na baka sa muni bully se no mu personal goals and development se koro ya busa matangali. God has already spoken his word baleta na bika kede and the tubana na tamata. He is no stranger to all that we dream and plan for. Singin indona kay wakinda dalate ko rawa singin indona ka me surprise tagi kwaya na kalau sa matata baka binakatuba na veka ke de membali chikenda dona ndau ni bola Charles Spurgeon tunabango kwaya ndau ni theology nobody
ever grows or nobody ever outgrows the scripture. The book widens and deepens with our ears. Tosu tungani nonda mbaki, tosu tungani na nonda garabikalo, sangai tito munga. No one, no human being, no policy, no constitution, no academic achievement, no one outgrows the scripture. Word of God remains supreme. There tungani na kake the membali tikenda. Abraham Lincoln tunubango kwa nanonabosa, it is the best book which God has given to men. Belete tukina na kake the membali tikenda. Ninda tala notaka na waka samalevu ni bosa ni kalo, kimini na tulana marama, ena singin rao ninda kaya, na kalo erani bosa nga membaleta nga na vakayalo, let alone na vakayalo. Na kalo mesa bosa madangay ni na lotu, kinakanga membaleta na lotu, puni bosa mai na kama membaleta na politiki. No. And God has spoken and He will continue to speak. And a singing rabandua, ninda bangalalata kasi biling alibo na kalo, na kake de membalichkenda. Chono sele tu nabango kwaya, I want to know one thing, the way to heaven. How to land safe on that happy shore. God Himself, tu nabango kwaya, has condescended to teach the way. For this very end, He came from heaven. He has written it down in a book. To know kwaya, oh, give me that book. In any price, give me the book of God. I have it here. Here is knowledge enough for me. Let me be. I am a man of one book. Lebu na kairan ninda tubu kataka, lebu na kairan ninda tatandrataka, lebu na baka madala itu weekenda. Na taro lebu ichigo na matakabinani kuwa, do we look to God's word for direction, for reproof, for wisdom, for knowledge? Da romado chigo na nonda karuni lesoni. Kachiko bango weekend ni bola tambu sa baka takilay ko ochitu na kalo sa senga na nonday ulumbali bale tanga ninda na sinisuli nga ba na acknowledgement na kind dondo menona enam basi ka nga may indo ni ray mbuto ka lilia na kenda malio obela beta sa kachiko na baka sa mongo wikimuni na tulana marama membolechiko na nondambula membolechiko na nonday lawlako ena baka sa malebu ni tubu kede endangara na besinga. Ya, senga suit sarni nongu leo ni buna mo iba madalataka na baka sa mani bolatam. Au be to susombu mai ena leso ni enda rongo do chiko na singbinani kuwa. Au tegabu ena mavi una kena wase ono ena tigina itolu sanga bulu katolu katuki na indo na tubu tale. Tu ni bango ni bolatambu ndo baka sangara tau manda na matin tuni kalong. Mai na lebu ni baka sala itukina. Let me zoom down to my text this morning and talk about this important instruction. Seek first the kingdom of God. Ni sembera ninda ngai wilika na katol sangabul katol tigina ni na reda na numuni bolatambu e kati ko mo kwaya na tol sabu kandua tol sabu karua kaku nilang kataka na kawe kania wai sulukina kaku nilang kataka we kake de membaletiko e kilana tamamundo bagalo malangi nindo ngandre batalanga na kango kini balambale obe kati ko sibinain kuwa the all knowing God omniscient He is aware kwai kilabo na chiko na kai ko la duru mchingo e matata ba bi na chiko ba na mbole ko la duru ma e singani matambo ko koya e singani bulangi na no the situation sina dabanga na mbole enda la duru na besinga na kai to kina na kalo inda garaba o ko e kilai kenda ba singalebu e kilai kenda ba matata do bu na kenda do sing do dingoma ni kilabo bi na chiko na kalo na kambale chiken keni ba ndin ngo non do zumu angara menta ba sangara na isau ni non tangangan waya sa bo so chikin ni botambu ka kuni la ko bona tamata talauda na tamata e ba rabi bona tamata la ko mai duna nei dengu e kalonga tanga
o koe Vakaraubuka ve choba ka nui tegi choba ndondonga ndona keri bakandina ndina ninta senga nindo masu e tukuna chikoya nyoiko o senga ni dingo machiko that God knows you better than you know yourself. He understands your struggle. He understands your confusion. Kwa kilaba bina kato kwa na lenga mga ilabo. Kilaba bina kato kwa na mbimbi ni bikaw bina niya kataka chiko mbaleta na bisi ni mataka. E matata mga bina kato ba na kao lako duro mo chiko e nangaw nango. E lebo nga era senga nindaw dingo ma ni kilaba bina kato na kalo na kaira lako duro ma. Era ndongo wili kato na kalo me bulang ibira. Ni kuo bebarita ka ni sembera mandangani ngai kana kalo baka sangara tau mandana matin tu ni kalo tu na bango na kalo na beti kinevake ai mawaya eu kilati ko sini kavo bia oiko sember ni okuni taki o eu ngango au sa tuba kata ko tibeleta na numbula nga sei sia tu na bango ni ko sudu mai eu chiko patikiko le sikoya na ulomo eu na rongo chiko chunga au na baka takila chunga bi ko ni o eu nga au bagambula iko chiko radio ba binaka chumai na kalau e kilai ko ba binaka chum amen ben and you are not alone ke baka iko no mochiko I am alone in this. I have a secret I can't share with anyone else au la ko mochiko na ndrengo I'm struggling me ushereki o baka da ronga binaka. God knows it very well and he understands you na kai to kina na baka samaya ni kilai kenda ngai karango na kalo dina ni usakila kede na kagede yo etsiko talanga na nungu tubutuba no tubutuba ko ngai mbito ko ya vaka sangra temanda na matin tun kalo buana kalo the process of getting there is equal important as the result toto badra sinindo na shortcut na vaka sama ninda bina kata indo na kama buana kalo lebu ni kuasa lo tunga ne lo tuni shortcut sambo ko mendo na mata nang ibe may lut ngaw na kede awargi ko tukina na kalo baka bitay liya takutuan na po ngaw na sarang nga may binakatigin indo na kanga di ma usini kameda yan ibota ang busabo so chikina ngaw na baka sagaraki na kalo tuno ko na numi ko kambuli ko at the peak of your life ni ko siya dorobuchi ko bimbi weekend na singabina ni ko amenda kila ni kalo bay tubutuba God of principle and God of order. Koya ambita kino koya. I know you need me to provide, but this is the way. There is no shortcut. And don't mo kila, the instruction is very clear. Bango na instruction na mataka ni kuwa, seek first. Wakasangra tau manda. Elebu na tamata sabi di ba chiko na kenay kuri. Sarabe expect ka chiko ko na bonus and addition. Siang. Gori en lagomai ke baka iko vakayalo na baka samolebu ni no mo baka sangara tomanda to seek first the kingdom of God. It applies to every aspects of our life. Umbito chiko na baka sama, it applies to the baka sama ni politiki na matiritu nation without God's leadership, nation without recognizing the domain and the kingdom and the leadership and authority of God. A nation that does not recognize the kingdom of God opens itself to failure, trouble, the increase of sin, as we've read in Romans chapter 1. Butung-buton rabakasama na liya-liya-may, na yagamay na biya-biya-lebu, na yagamay lebu na kaliliya, na wanga na non-rondondo mo na kinailaw na tangani. And this has been already written in the Bible. Nothing new. Ndagibang ko chukel sa ako may sonang kaun rebaki yang ko reba takil kila nimbasi ko chiko nimbilingi tiko baka malua na baka sama ni vili utegi ni kalau ena ilako indalako chukina tunabang ko na ibotambo righteousness uplifts a nation without righteousness and then mendare ni labeti na baka sama ni nanda bono applies to your family right now it applies to our church. Chiko may na Vakaraubuka endo na tabulengu endo loboko endo na kentin laylay me non robo biotini ngai ngiri mayo ko ya ngiri dando na tamango ngiri chomai tugon na manda vitabale kirkere
mena mai vakatambuya na kentin lai lengo tu na kana nungu torbo tu na kana nungu surprise na da muli daga muli masula ko na kentin kulang ka usana chugen kiri au lago en yo reida na nona baro utaka ko yana bono ni masula ki na bono ni lotu san dona kana nungu tali takantina bolete ana irei ni ndona dorbo sa te ko acknowledge ta kana matin tu ni kolo kina kake de membele chkwa silini mandanga meliunga kina kolo lama ni bonua turanga ni bono binaka na turanga liu tagi mai bona kolo lama ni bisnisi kake de sanga kina na buli kimli na turanga na marama na kalo ebe involved kina if he's not your god of all maybe he's not your lord at all right the tali binaka na kalo garaba chiko nde dala chiko because God wants to be involved in your everything. Ola betu tinga na baka samungo mo bea mbole ikenda tinga mbole tana daba. To seek the kingdom, meaning acknowledging God, meaning wanting His leadership, meaning needing His presence. Mbole tana daba. His kingdom will never end. Ena rani lenga keda mai na bika kedi buruburngo. Ena rani lutu na kau bailabo. Eran ren mai na baka sa muni politiki. Ndo mandanga na matelela itaro bikenta bakan do tunda malumulum kedi tu. Italia no nonta kau kede. But the kingdom of God me baka kai na Asia. Soli mai bikenta ndo ngoni, sudu mai bikenta ndo ngoni tangani. Baka tau bana lewa. Ngali tini muri ni chikine anga tu bango na nona mateni tu ena sanga ni mundu. He joins with you. His kingdom will never end. Regardless of the challenges. Semani bwadaba ronga binaka ena senga bandua ni malumulu na nona matentu Alexander the Great nangauna sa nanu makino ko ni sana rawa tiburu kede sala ko misale tao sa senga talindo na kai baluta tatango ko tunu bango ko ya ena nona ndamuni tangi there is no more world to conquer balita bo yala alke nganaka enda beta kabana tamat ngai sini bara rabi takatu bana bilu teknikalo nona satisfaction ala ko chuma nei balu now there is no more world to conquer. Dona turanga na atheist ronga lebu na 1700 and industrial revolution na yadana Voltaire na turanga ni Barense sabarole mati to kana nona boka madala mesaka ko sa de nga sanga na kalo nona sabarole ndabo to kana na ndabo ni nona boromate ngai tuna bango ko ya I wish I was not born. Now I know sanga ni do tuna mbali ni ngumbula awan di ba madanga me wa ka ko ngani su dona prime minister ni matintu lebu opertania disraeli tu na bango ko ya singani tabatolo to kana turango ngetu na bango ko youth is a mistake manhood is a struggle old age is a regret when God is not part of your journey everything you strive for is in vain rongo dia binaka is in vain. Adi sina itu numutanga me bakai golden endo na turanga ni Amerika rongo lebu na no sende lebu na no businessi sabaro le mate ngai tu na bango ko ya I am the most miserable man on earth badana sinra ni kau to batigi ko na kai tu ba kimeni na turanga marama God wants to take over in your life. He wants to take the throne kona indami chingori of decision making and anomumbula. Nakalo ebi nakatokoya moi ko sarenda keleba bele tokoya ebi nakata no nona mateni tu kena nona vilu tagi kena nona kaukawa me liu tagi ko batakiao. Kake vindaru sasanga kina semani bada bana kena dedere na tarungo ndana tarungi chukina o chingo da batal sangana buli rota na buli otia buli torda ke otia daka otia rotu bina konungu la bocha buli bale otia ibe itali kana ibolo tambu na sala ke nga ndala ko chukino ngo endala ko chukina imbulumbulu semani o katulie buna no mubali lebu semani vale lai katu onongani ko sala ko ene ochi no mbale and that is why all the more we need to invite his leadership
acknowledge his leadership. Asingin raw ninda tubu tunga pa lilia, menda bula tunga pa lilia, na bula na burongo atuba na menakalo. Katuguna weekend na non the instruction na singina ni kuwa. Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Dapat tali ko binakata chiko na burongo. Tarolebu o baliu do chiko na kalo. And no mo buli do robo kenang onelewa, iko baliu do chiko na kalo. And no mo tumbu da chiko mai, iko baliu do chiko na kalo. And no mo savana na no chiko mendo no mo girlfriend kena boyfriend, iko baliu do chiko na kalo. Oleh boy tabi nando na koro mai berata, me oleh bosa na baka sama ni kani social media, ortu kabiau kitong kay baka mauta sarangango ruangan na ile formulima, rambukete nga ilo mga ni korongo. Yan na reality ni basigo chigo ni saya yali chigo na bilu teknikalo era di tarungo ngonya era di tarungo chinana era di tarungo tamana nde yali ke de virtu na bilu teknik maten tunikalo. And that is why the very fabric of our society, which is family, are crumbling down. No one wants to involve God and another laglag. Tarulebu wada na numuyaw liu chukin na kalo eso ni sember ni dakadaka sember ni bayaw witar tarabi na masu ngonongo sayo chu charanga ni kana kalo au ka chumai na nungu opene chumai na tama nambua na madhaw ni bibabui ka balolo manindara ida so nangase sara retire mai sarangai ngone dabatal na kalo sarangai lay munum biata katungan repinsendi karantanda bitunga karasini acknowledge taka na kalo. They hardly come to church mtanga merlang mtanga milu usaka bango yao au sinikila na irei da kimami bulia nikina nangoni kimami murju wada bana no mutubutuba no mo soso no mo ngonga. Do you involve God? Sesa o iko chinga o yao chinga na lago chigina era nyo kaya mai tal sini bisini lotu na nunguonga sini maindo na non bisini sila lotu nungu sente sini maindo na bisini lotu nungu tubutuba ya sini bindo na bisini lotu bisini sini kalo bating nungu na daba iki ako nanduri matani kalo na daba ko na kabwa ni asa kadhibi ko makaotiko kana ibutambu every knee shall bow, every tongue will confess he is God before judgment day. Why can't you do it now? You still alive, heart is still beating, you have the right conscience. Come to him now. Kako ningay waraga mesaya lo menalenga lawa may ba ni wakila ni sa take over mo sa sarenda me take over na matintu ni kalo e na matintu e sini dabrawa ona ba ndile taka na no mulaw ko e na beisinga do mosi na bosa ni chisum bat do tarasar nga ko na kay mosi weekend ay tunabango ko na madiu na kena wasi tini tigna tul sa kabitu. He who loves his father mother more than me, he who loves son and daughter more than me is not worthy of me. Mosi nga kabi undo na ngone ni nananu ni wa wasi chuni tukutungo ka kwa retal man tabi na kanu chini bola tambun dedal maladab no mga mi detigo bi Jerusalem na kambimbi sarangangon ina kalo be tarasar nga kona kam musi koi kundo be ko bi chukina koi kuno no mani tigo kina no strength gebe kana kalo. I want you to make me first beleta na tawdo ni family na father na mother, the future, the education, the wealth, the kakede is under na prosperity comes under the leadership of the kingdom of God. Kuning borong tagi ko chigo bona kalo kako niyo burong takatalangan non ra future na lupianta ni ko sini biya bakaliu na kalo na numungaw nango kenda lang kasitaki ni naturang marama o tinia na bakasama ngo mo biya labet ang akin na bakasama ni biliu tagi na kalo na lesson niya na tingin bolong tambay bet tugon tunga God wants to lead ko ay binakata miliu kina namumula o betinia nga na instruction go seek first the kingdom of God bakasangra na nabiliu tagi na kalo. Why? The kingdom will continue to reign. Even in Alexander the Great, even in the Persian Empire, even in the Roman Empire, even Italy ko ira, wala ko may nandonongo na meron na numa, nitubir na kaukawa. No more! The kingdom still reigns.
persecute taki, vakamai, rabatol sebi, vakani na monu kila, rabamatei, and the kingdom still reigns. Amen. And siya nga bangando ni molomolomo, na matin to. Nakaya totokaki na siya nga wala nga ni biliw tagibiko, you will be an ambassador of the kingdom. O nabiliw tag siya nga wala nga, uwi ko sarang nga, o na matataka, na matin ito ni Kalo. Many more, through your life, through your witness, will come to the kingdom. Siya nga wala nga ya, kakeve ndo visuko na nonda Buddha, whether it's sin or demonic forces, na curses, trials, circumstances, situation keve, and tiko ng boto niya banda, it will sink under our feet. Why? Because we declare that the kingdom of God, na matinito ni Kalo, may there ito nga, His leadership, may there His domain, may there His purpose, may there His power has supreme rule over us. Ni celebrating nga ako ya, danangay reyta na dakatamana ni Kalo and na kentamalyo. Lulul mandabi ko chigo sa mutuna ba value da na matinito ni Kalo. ngono singai tiga buzada kira matin tu tiga dia bsolobi tu do uzada tu na tambani tasal se PWD Macau do ne mi tabingo sarti engineer era design tamma na bono edidi kina do ngoni salabo manda karare da GPS ngona sember kina GPS rabanda borra rasanga imbita na line memoria era bola tona non rando delle di peponi nindro ni sanga ne mi tabingo kemgeli bukan delta karena KMB to kaya kina delibu nuara rampasara ke domate kina dona ili la zana tuna diod light
Kim sanga reda na kain bita mai ke tiga bui ke. Dondo na digringo what na distance. E na tiga ni lelengo e rua baka na kando dau tiga no dakai na dau ban na ses ni rua na cross ya. Ka tu ni bikem senga tasara na kai tiga na mape me zombon dono na bunea sanga tugi na peki. E baka nganta kilatu bula bador bole bunan resibia na baka weluen sapa da sare da tigo iya sare da ya sinima da sidikilai e dua sarana tikina lele ru visibili lai macro millimeter kena bidalati na bugungan ni resibia tuki sanda bela kata me da batotole sugana da kan da laku tuna kamenda ya kebe mile da botigo kona bida na macro millimeter ya na kena bidalati ni toso tigo na poindi toso tigo na sebea sadan da buno ngai tuni me endo erando design tatala mai mo songol tatala mai kembali rambi tatala mai ngona buno mo panatala mai ni panatala mai go with the angle and the distance we give you wasat ke lutu tuson bos paling u sabuli klat bos paling kale dingia do setal mai na buno tibukina ken dono tigo na takiti dono na takiti ona panatala mai go ya tatala mai na buno tibukina ya bukan anta cloud lebu tuna na sibia sandareda sa cerita kiti satiko ya seberangani bulsa sara kona vida na micro millimeter lalaya sangali songoni the era they adds up ngona gili bona tal me kena bono tibukina dor bono ndundu tukidai ya usang tian itu go bono ndindai mo mai vole sukida tal mai na yabu ni nonda bombota na yabu ni nonda boga bisoro na zaba na yabu ni nonda lotu kasararo ni sa tosu tiko na mbaki ni kena na mbulo chisu sa tigu ena vida nga na ivovu li lalai da twista nga palalai geda main do ngono sandin ditu alis mengo e lima na wasipasi au no tikino au pasara batumai sa vida lati au teranga iko da sigandina da bali sigandina me ora tikina mbulo tamundo enti oi zabana bali no musoli bula siya gura tukang gutama gura do garbi kalu aku bali nugo bali garbi sama ni no tukina etira ai sotale osa suli bula murote kina na bula tamundu so da gingare teringira ngoi limuna wasu bingare walita bikina oi ko kila nona lo susu lago tiki lago lamalang iya baleta yesi o sakai vakila nan tuindi ni bono tuki nan dindai no tabi dindai mo polisi yang mo biken sini dore tabi sini dore buno bo kau tibe ken ber oi utangani ki witi au siga didang ha untau buno ngai ki au gale buli tal kami buno tani ni bo soto sintu tigo Centenary sa dala tigo sanga au via bakana numa ngabe kenda kau itu gendol tunan donang sonang da do lesu na non da deliawe tale reda taman deliawe da kile kenda o dio kenda da ge lesu tale kina non da bulu ni zakaka gona ka me zakaba tini ko sinda ka bo au bia bolo si kenda de so itu ke zala ti ko da yabu ni nombu soklo tiko zala ti bo sarong da me usatu da usa saramengo limni waso se bi garabikina empe tu rangu tubi keto do garabilo tu tela mo sangarabilo oi santina lorata kina bula tamu oi so sanga no tu me tigu la ko binaki kina no nugu papa ruwal denta yo bi boy pon tember apa bina dona ipo doni Vakaraubuka di pon dia tigu bula tamu adana chi the principle of first mention wati bangona na principle of first mention ke obi kila na zaba na imbale ni dona bosa ni bola tambo na bangara na banu amatai ni bono e zabuti kina bola kini bola tambo ya e sada tege bu ya buti mika na imbale ni bosa ya non dale sene dindai gona matai ni bono e ni bola tambo e banga tigi kina na bosa ngona soro as a verb au klanta sa buli ka ve buli mai nambo ya dona tuna via ni tu ngasibuli ni tori English Fijian master sal kama gas na kelo doing ni verb go va vakador doing word rangone verb ya na noun na na intamendambe na lori motoka naming word
Noun is a naming word, verb is a doing word. Vakayalo. Gona matai ni banua e banga teki kina bosong gona soro is a verb, vakayalo. Tunabango e parama vero na daro. Ro wawatike musele soro. You wait here, I'm going to do something. Verb. Kembali kembali bosa tigo chisu wana maramu ni samrioya. Ayalo na kalau ko sabi lotu wa ona banga tagati na bosongo totebati lotu yalo soro. Ayalo na kalau ko sabi lotu wa me lotu wa lo kabo indina. Ayalo na kalau ko sabi soro wa me soro wa yalo kabo indina. Kani mbali na kani rirai and then raise the mind na lesson in the lesson kini wa. Kurangan dira mo tumberi kenda kina. Matai sini vakasama. Dava sarmanta na soro. Dava na rai ni sokalo kan dira mo kenda kalo matai sini vakasama. Na soro e abutaki e no na vakarai taki ko te umanda bi kenda na kalo. Ngauna enda sandangava enda sarava da rai da kena bibi na ka enda kai vakadora. Ya, na non dei soro. Ya na non de lotu. Ya na non de sokalo. E na tegebu e na nona vakarai taki koe na iliu nakalo bikenda menda sarava, menda dikeba, menda vandiuza kona ka enda gai sulia. Ya na nomu soro. Ya na nomu solimbula. E na sini tegebu e na solimbula. Ando tu na berbeda da una mai tai ke sa buno ni bo taki. Kona tegebu na solimbula. You're starting in the middle. Start. Vakarai taka mandabira. Na kasada kaba bira kolum da lesson indai da kilana lesson rongo lebu e nona o tuna bici e parama na kalola ko lebu ka zambora lebu me semberea e limba na bosa e vola nan daudi vola e vatongo na lima na bosa en da vol tambo babi te lima sa oti na kaongore na da vo e viambita miki ntoni vola ya. Sa metibu nga bangona non bosin dona singa sangai kadibi para manakalusanga. Kay bito ko et lima na bosongo sa oti na kangori. Ngandrebo ti ko nang daw di bola metugo na weekenda. Nono na gali baga yu baga raw parama sa oti nonon raw sota bici sota bati na kalo. Sa rabati ko na kasa da kaba na kalo kiba. Tebu mena wase tidi kabru kalau ti me asarabat oti okoya. No vi va kalonga tagi na kaloba. No vi va rotaki na kaloba sa tebu be voli koya na kalo. Kadibi ko mai huri. Wasa va kalonga tigi koya. Zakaba e huga na vikawa. Sarta bengai kadinga na kalo. E parama na sabra kini sao. Koi yao na nogu turanga. Kini turanga na marama. Ya na banu me tiga buki na non do sokalo. Taumanda na non do sarava. Na kasa me da kava na klo weekenda. Liwe kya. Kulli na solibula kai muri. Solibula na kai muri. Liu non da sarava manda na kasa da kava na klo. Kalau halo so ba kira singa kenang bongi. Gai nona raida mai na bulan tamata. Sa valoma. Sa sini rauni bo bulai koe kira sa gena numa me vagi sulu tegi koe ene indone sulu yango because he needs a body. He needs blood. Na isoro na nra sarda da kaba mai na Israeli sarabila litaka na po zabi soro sangai varu tanga ngana kalau bati koe go indone soro the once and for all sacrifice body of Jesus Christ. May sudu e na palimpedi. Na kopa boli na bura-bura. Sa vida tigo na siga me sala imati. Sa masu tigo na dala na may kedisimani. Turanga. Raoni ko telebibion ng bilongo. Kilala na ba yung balimbalo na masu? Father, is there a way to save them? But please don't take my life. Ano balo na mas? Turang aron ni muria talento na sala. Kung ano ni kota. Nagubula. Ya nakawan reba menda saraba tumanda. Ya butaki may kana nanda sokolo. Reda ya.
Ita pa viri bila kanoni tini masyada pa. Ia me hado ngano no mamule. O sota na rawa. Kana kuita lauzoka ni via ngundu. Soli wana manrai wiwi na wanoi wiwi. Sale rumbe tona kabla tai sabakla. He had the power. Tu wana kau ameseriki kwaya. Sage no nomo kwaya. Na numi iko wate ki au. Fo sote kido kwaya. Sabakla sa lako mena mosi. Sabakla sa kaitavi